دم باش تماشوان دلال جستجوین دنگ امریکا و واشنگتن جالب کردن به برنامه کتبیزیون ام ده اکرانن özgür gün TV'dene ve به برنامه هفته ده ام راپورن ج واشنگتن و جنشگاهان مین کردستان ج تماشوان هجره پیشکش بکن تماشوان هجره ج واشنگتن سلاو رئیس روژا سیشمی هلبجارتنا بربجاریه بو سرکاتی امریکا ل ایالتا نیو همشیرده پیک هات میلیاردر دونالد ترامپ ج پارتیا کوماری و بربجار برنی ساندرز ج پارتیا دموکرات بسرکت انجا کو ساندرز لهمبری هیلاری کلینتون ورگرت جالی پسپوران و وک سرکفتنه کی مازن دیدیتن برنی ساندرز خو سوسیال دموکرات بناوده که هفکاری ما خالد فتح در راپورت ده بیجه ریکی دریج لپیشیا بربجارین پارتیا کوماری و دموکراتان ده هیه Thank you, New Hampshire. به سپاسکردنا دنگدارین نیو همشر بربجار سوسیال دموکرات برنی ساندرز و میلیاردر کوماری دونالد ترامپ سرکفتن ده هلبجارتنین پیشوقتن ولایت نیو همشر به دست خستن. اوه به یکم سرکفتن ده هلبجارتنین سروکاتی امریکا تیتا مسوگر کرن. راپورتین 85 بنگهین هلبجارتنان دیار کرن که ساندرز 6% سرجم دنگین دموکراتا همبر 38% بو وزیر در و یا بری امریکا هیلاری کلینتون به دست و اینان. ول عالی کوماریان دونالد ترامپ 35% ج سرجم دنگان به دست خست. انجام هلبجارتنین پیشوقت خویاد دکن بریکانیا که خورت و زحمت لپیشیا بربجارن دموکرات و کوماری حتی هلبجارتنین گشتین امریکا دمینه. اول هفتیا بوری لآیووا چه بوی او اول دهی لنیو همشار چه بوی چه تشکنینه جبلی دست بکرنا شورشکا سیاسی. پشتی به هیویبونا دونالد ترامپ لی هلبجارتنین پیشوقت ولایت آیاوا جاور نتاتا کرن سرکفتن بسر همو بربجارن کوماری لی ولایت نیو همشر به دست بخه. We are going to make America great again, but we're going to do it the old-fashioned way. امده جارکا دی امریکایی بکین ولاتا که مزن با آواه که کبن و امده برسنگی همی وان ولاتان بگیرین اوین دراوه که مزن لی امریکا وردگیرن. شارزاین سیاسی باور دکن دونالد ترامپ و برنی ساندرز بحثی همان کشه و آلوزیان بو دنگدارین خو کرن لی هر یک جوانا چارەسەریە با آوایی که جدا دبیند. The big result for the Republicans is that Donald Trump has righted his campaign. دستکفتی مزن بو کماریان او دونالد ترامپ کفت سر ریا راست. پشتی سر نکفتن ولایت آیووا نها پرس او کسی که دی دناف کماریان ده هی ریله بگیرن و دربار هیلاری کلینتون دوی او بزانید. اگر این سر نکفتنه چه بون؟ اره ساندرز کاره که بینمونه دکر یان جی پرس لسر پیاما هر دو بربجارن دموکرات هبو. دگل گرینگیا هلبجارتنین پیش وقت نیو همشر بو پرس نافخوین امریکا سیاست در و یا امریکا باندور لسر دنگداران هیا. دخونیشاندان باجر مانچستر یا ولایت نیو همشر هندکا داخواز دا اخستنا گرتیخانا گوانتانامو بید کرن و هندک دین دگوتن دوی فاشیزم لروشالات ناوی نمینه و هبوندجی سیاست در و یا امریکا بگشتی رادوستان. هر سربازک دخوازه بروانی جولات خوب که لیدوی لسر هزرین رازبه هزرین امریکا لسر هاتی آوا کرن نه هر حکومت بیجید هرن بیکاری بجه بینن. پشتی قوناغ نیو همشر کوماری و بچنه ولایت کارولاینا باشور و دموکرات و بچنه ولایت نیوادا بو کنفرانس پارتیان و قوناغ کادی یا هلبجارتنین سروکاتی امریکا و دست پی بکد. خالد فتح دنگ امریکا. تماشاوران هجات تبی که قدخیا در کتنا کلانان لهن بیشن سورا آمده هاتبون راکرینجی گلک رونشتوانن و دبری دچین با مرون خیل با جلندن هناك جوان رونشتوانن جی ددنزانین کو خانیوان و رامبونه و تشتک وان نمایان نوچگان آمده خجان فرقین روشا گل سوره به راپورته دینه پیشوا. قدخا سوری دو مهان لداوی هشت. هجی هر روزی لتاخک آنجیل کولنک نافچه قدخا دیلان کرن. نه هر پنج تاخین بره هجی قدخانه. لی پشتی کو لپنج تاخین دیترجی قدخا هات ایلان کرن و دو روز دوام کر خلق نافچه قفله بقفله دست کوچه کرن. دگل کو قدخا دو هفته بره رابو بجی دیمنن کوش کرنه هنجی بردوامه. آبیات تنیم درون یا وای بی بوشتی ولی رو هفت مقیزا جاده بی بکنم آمیزه نبوشتی درون. 'Jem hier gezeten, het is gewoon schat benieuwd.
از پیرک مسکارم نه یکی و مسکارم در رقابت فرصتان استفاده یدی 500 میلیارد para. ev zilam dibêje qedexe li ser taxa wan hatiye rakirin lê di rojên qedexeyê de ne deriyê wan maye ne jî pace. Elektrîk û av jî nîne, mecbûr e ku malê bar bike, lê ji ber ku perewîtune ye mecbûr e ku mala xwe bibe ba xizmên xwe. Yani ev de tutmamış. Yani Kamyon û erebe vala diçin nav Sûrê û barkirî dertên. Rûniştvanên ku derfetê dibînin alavên xwe didin heb û li wesayîtan bar dikin û koçên tax an jî başarên din dikin. Jin, zarok, kal û pîr tiştên ku li gorî qeweta xwe hil digirin û nizanin ku êçil pêşiya wan be. Li navçeya Sûrê beriya qedexê 7,000 mirov dijiyan. Lê di nav qedexa ku du mehe dewam dike, ji sedî notê rûniştvanên navçê mecbûr mane ku malê xwe biterkînin. Hevşaredarê Amedê Fırat Anlı bi daxuyaniyek ragihand ku li 10 taxên Sûrê bi texmîna wan nêzî 6,000 kes koç kirine. Neha 10,000 kes li 15 taxên Sûrê dijîn. Hevşaredar Anlı dazanîn ku malbatên ku di nav Sûrê derketine li semtên dîtir an li bajarên Amedê li nik xizmên xwe bi cih bûne. devlet eşkal ya. Keşke elinden bak kriz geliyor. Te malê nabî tu li birayê Sûrê? Naçım mal bire. Hem kadar. Çiqas insan kêm zêde çûn xaloş bir? Beli? Mugo kêm zêde çiqas insan çûn ji Sûrê? Valla var siz binin zat şabete pikap tamamı pikapa ve barkınız darın. Bir çabuk var mı binin ya. Ya. Ben çabuk yani zulma bir sonra çabuk yani. Aman insana gülenin. He? Ne öyle haber diyecek kardeşim? Haber değil. He? Ya? Mesela bu kapçıya çeviyor, bir kapçıyız 500 milyon, 700 milyon. Ev kirası de buna 1 milyar ki, eyvah fakire kadar. Valla ciddiyle pedar. He? Ciddiyle pedar. Hala bir sermaye kadar yani. Haydi. Ya? Yeter fezmi. Habak araba yeter bunu yeriz bir tutar sayı. Kirede kaviye bir yetim lan kadar. Lan malum. Ben kekir. Ya abi ya abi. Amin. سلامتي الدنيا وعاد كتب شان يا ربي يدير Xecican Farxîn, Dengê Amerîka, Amed. Temaşebanên hêja parlamenterê HDP'ye bajar Rohay Osman Baydemir û ya Çewlikê Hişyar Özsoy do di civinekê kombûnê de li gel civaka Washingtonê Kurdî kombûn. Di her du şandeyê Kurd taybetî li ser pêşketirên dawî li bajarê Kurda agahî dan mêvan e. Türk xwedî çi mafir? Fars xwedî çi mafir? Kurd jî ev xwedî ew mafir. Beşendin jî divê civinê de amade bûn û taybetî derfet dîtin ku pirsa xwe ji parlamentera Kurdara pêşkeş bikin û ji rewşa dawî pêşketirên li bajarên taybetî qedexe derketinê heye operasyona leşkerî berdewamin pirsa xwe pêşkeş kirin û ji rewşa herê dawî agahî yekser ji parlamentera Kurda wergirtin. تماشاوان هێجا سەرۆکوەزیرە تورکیا ئەحمەد داوودۆغڵو بەحسا پرۆژەیەکی نو دکێ و ئەو یەک ji پرۆژەیە یەکگرتنە نیشتمانی بناو dike. هەروەها داوودۆغڵو ڕاگەهاند divê projeyê de dewleta Tirk bi PKK û HDP re guftugoyan wê pêk neyîne lê saziyên sivîl û xelk wê di projeyê nû de cih bigire. Tên zanin piştî hilbijartina Heziranê aloziyan dest pê kir û pêvajiya aştî di nav PKK û dewleta Tirk bêtal bû û hêja aloziyên tundî berdewam e. Hevkarê me Mustafa Acar raportek li ser projeya nû ya dewleta Tirk amade kir. پشت هفته هزیرانه ل 2015 پیواژوی آشتی قد بو او روشک آورته ل ترکیه به تایبەتی ل هرم کردا دست بکر. گوری کمالا ماف مروان زیدتری 300 سیویل هاتن کشتن. او داخواز گلن هرم اوکو پیواژوی آشتی دیسا دست بکه. لبله هیوین و گلک نمایا. ام شخوره شاش منن ام نزان ام وینچ از هر تون واحد بیجم ایروجی ام لورن یعنی واجی نتشتگه اریم دون برا براتی چه و آشتی چه و چه ناوه ام بتلین
سرکوزیر ترکیه احمد داوودوغلو و هفته بوری سردان باجر مردین کر و بجدار کنفرانسک بو و د داخویانی خود گوت مدس به پیواژی که نو کریه. Muhatap milletin ta kendisidir. مخاطبین ما ملت ما برپرسین وان باجاران آگاهتار کرن کو لگل ریخستن سیویل دسته کی آوا بکن کو ام لگل وان دیالوگی بکن. ام هر کسی دکن مخاطب خوا جبلی وان کسین چکدار. روش خراب لهرم بردوامه و جماره کسین هاتین کشتن روز به روز زیاده دبه و هیوین گل هرم جه خلاص دبه. و هفته بوری چند پارلمانتر AKP جه بو هفدیتنا سردان واشنگتن کرن و جوینک به جواکا ترک را پیکانین و پارلمانتر مردین اورهان میروغلو ده هفت بیبین خود گوت پیواژی آشتی هم بردوامه. Şu an zaten sürecin içindeyiz. Yani جبومه پیواژی آشتی خلاص نبویه. تجربه انگلای باش چه نبونه. هک پیواژی یک نو دست پی بکه او پیواژی لگل HDP خاندیل نابه. هک مخاطبک هبه او جیکی هموالاتین ترکیه نه ملت کرده. پارلمانتر AKP یاسین آقتاغجه ده جوین ده گوت پیواژی آشتی یا بره به داخازم نهات انجام دان. Çözüm süreci Türkiye toplumunda büyük bir kabul gördü. Pêvajoya aştiyê li Tirkiye bi giştî hat qabûl kirin. Partiya me jî piştgirtinek mezin da wê pêvajoya aştiyê. Lê belê wek me dixwast encam neda. Lê dîsan em li ser pêvajoya yekbûna netewî dixebitin. Brez Orhan Miroğlu dibêje Serokvezîrê me li Mêrdînê pêvajoya bi navê master plan eşkere kir. Bu master planın açıklanmasından sonra Sayın Başbakanımızın Serokvezîrê me Ahmed Davutoğlu plana hikûmetê ya li dijî terorê li Mêrdînê şîrove kir. Li gor vê planê rehabilitasyona herêmê li aliyê aborî û civakî ve dibêhêt kirin. Li gor vê planê deynê esnafan dibê paştan û tokî dê ahayîn nû ava bike. Em dibixebitin da ku tekoşîna dijî terorê ji aliyê gel ve jî bihê qebûl kirin. Partiya AKP dest bi plana xwe pêvajoya nû kir. Li aliyên din ji rewşa awarte li herêmê berdewam e. Piraniya çavderan dibêjin divê rewşa alos ji holê rabe û piştî wê pêvajiyekî nû dikare çê bibe. Û milatiyên herêmê jî ne gelek hêvîdaran bû pêvajiyekî nû. Mustafa Acar, Deng Amerîka. Naci berxedin Rojava çend mehberê Daişê êriş biribû ser gundê Qulanya Kobanê û ji marekê Kurdên sivîl rewand dibûn. Ji wan kesên dilgirtî heştê kes karî bûn ji zindanê Daişê birevin û xwe bigênin Kobanê. Peyamnera me ve derê Mahmud Balî bi hinek ji wan kesan re peyivî ku serpatiya wan bizane. Berî şeş heyvan cekdarên Daişê êrişa ser gundê Qulanê yê got dikeve aliyê başûrî kantona Kobanê kirin. Piştî goketin gund hejmarek ji welatiyên gund rivandin û berê wan dane bajarê Minbicê. Ti suc û gunehê wan ti nebûn. Piştî 5 meha gogirtî di zindana Minbicê de man. Careke din cekdarên Daişê berê wan dane bajarê Elbab û dixwastin perwerdeyeke olî bidin wan. Li bajarê Elbab navendên Daeş ji aliyê firokên koalisyona navnetewî de hatin topebaran kirin. Di encamê topebarankirinê de îsîrên di zindana Daişê de dikaribûn jê biriviyana û çol bi çol berê xwe dan Kobanê û niha ew girtiyana tevî malbatên xwe li kampa Miştenûr ya li Kobanê dijîn. Li ser girtina wan Şerîf Mislim ji dengê Amerîka re axivî. 4 motora 8 son bûn hatin em gîta we qirin serê hema ew muknê we motora me gi em birçûn em birçûn birine Minbicê 5 meha hepsê de man بعد 5 meha mihewle bavê kirin em kewe bikin nimiye. Girtiyên di zindanê de dibin şert û mercên dijwar da jiyan dikirin. Li gorî axaftinên wan, gocavên wan girtî bûn û zindana wan dibinê erdê da bû û dibin işkenceyeke mezin ra derbas bûn. Girtiyan anî ziman, govan nizanibû kengî wê bên kuştin û rewşa wan a tenduristî pir xerab bû. Osman Şerîf wiha ji me re şirove kir. Ketî wê hepsê binê erdê tu nizanî mesîrê te çi ye welşî. Tu nizanî kîja saetê bona teke tu bê ecebkê bim şerjê kine. Ecebe zîro bifiltim, ecebe îro derkevim. Tu nizanî. Talê bedî teqîqa gişkî yanî, bedî lêxistiniya warê no teqîq me re kirim darna cem hevala bekekê me got em narin. Yani tema kê xwe dûr xine got em sevî xwe rehê xwe bifiltînin. We pere bere dane me got em me pere nedana kesî. Darna Kobanê tê me got em narinên. Hêjaya gotinê got ji dema çekdarên Daişê ketin erdê Sûriye tanha bi seda welatiyên Kurdî yên sîvîl ji aliyê Daişê ve hatin girtin li ser riya. Ji wan girtiyan hejdan dikarim û xwe ji zindanê xelas bikin û bigihêjin Kobanî. Lê hîn bi seda girtî di zindanên Daişê de hene û agahî ji wan qutin. Mahmud Balî dengê Amerîka. Kobanî.
مجلس سوریه یا دموکراتیک کجی کرد عرب و گروپین دین پکتی جوین آخویا یکم لافرین لدارخست شاندیان جباجارن جدا بیشتری و جوینه بون دو کنفرانس ده رفشا سیویل جهاتیار نرخاندن که دمن داوی ده جبر ایریشن روسی و رژیم سوری هاتنا کانتون افرینه هفکارا ما امین مستو لافرینه چوبه جوینه و به بیشتروان را هپیوینان چیکر. نوکهوین نابرا پیکاتین سوریه سدما شکستنا و شورشه هر وها دستوردانا هیزن جیهانی لسوریه باندورا و شری لسرولاتین سوریه ده کنگره یکمین یا کوالسیونا نشتیمانی دموکراسیا سوریه دا لباجار عفرینه هاتا نقاش کرن لهولا جین لناوان دا باجار عفرینه هجمارک بلنج سیاست مدار نونرن پارتیا هر وها ریوبریا خاصری و سازین جواکی بشداری کنگره بود ایرو اف کنگره تیل دارخستن دروشکه کو بیچار سالن افشار در باس بیال سر سوری ملت سوری پنابر بیا مال و برین سوریان خرابونه هلوشیانه کس دماد خود نمویه او قصد شهید چه بونه او قصد کشتی چه بونه دروشک کو ساده کنگره ما تیل دارخستن اف روش ایدی ارتاق بر بچارسری وادشه پروژه پیوسته کو اف وی روشه در باس بکو قرب سوریا همو کوم بک لسر هفده نیزی شرکه نفخوی به وقت نوجوان داشته ناس کردن افشار شرکه نفخویه لو ما عم تخزن وی که در باس بکن وی کی جکوچ و والا در خینه ظهور الديمقراطيه في سوريا تعني سقوط الرأسماليه السلطويه تگوتن کو همو پیک هاتین سوریه جهمو آلیان دناف کوالسیون دا جهد گرن ده کنگره دا لسر پرچبونا سوریه و نوکهوی و شر نابرا پیک هاتین هاتا تکس کرن اندام کمیته آمادکار یا کنفرانسا کوالسیون دموکراسی سوریه مامستا احمد حسو جدنگ امریکا را لسر گرینگیا و کنگره و هاد بیجه کنگره یکه دخواستن او چی کسین دموکرات سوریه دا دخواستن سوریه پیگینن نشتمانی آزادی و کهوی بجدار دبن گوهارتنه که سوریه دا چیکن او گوهارتنا شری لسوریه راوسته پرکسن دروا هیزن دروا دخوازن سوریه بکن بیخه جالیه کدم پنابرتیا خلک سوریه اولدار خستنا کنگره جنیو دنامه کنگره دا هاتا برچاف کرن لگوری کسن بشدار آرمان جاوه کنگره کمکرنا دنگی همو پیک هاتین سوری جبو چاره سرکرنا فرسگره کن نبخایی دا کوالاتن هریمی دستوردانا سوریه نکن مامستا علی خالد اندام ریوبریا کوالسیون جدنگ امریکا را وحاد بیجه جبو با احداث تالینا پر چیبونی شر سوریه دا ملت سوریه پر درکت دروا تشرید چه بو کشتنایی چه بو تالانی چه بو گلک چه بو خرامون چه بو دولت و حکومت دولت اقلیمی ده هوشی دستیقه پر تدهانه ام دنيا نزيك ما با وقت را نريد كما تحالف ام صدقنا انه جنيف اساسا هاوشي فاشله وكي يكيو دو پر كونغري بلد شي مینا هیویا همو خلک سوریه بر سوریه که پرجمارو دموکراسی کنگره یا کمین یا کوالسیونا نشتیمانی دموکراتیا سوریه لهولا جین لباجار عفرینه هاتب داوی کرن امین مستو دنگ امریکا عفرین تبشوارن دلال جیرن کورد وک هر واری جانه دقادا شردجی رولکی گرینگ دلیزن تایبیتیج دما پاراستونا کوبانه ورکی و فداکاری شهرواران یپجه لسرانسر جهانه دنگک مزن ودا و بدهان نویسار بلگه فیلم و برهبن هنری جبوان شهرواران هاتنا افراندن ورنم به هفره و راپورت تایبت یا سر شهرواران جنیان یپجه و یپگه تماشا بکن ناوودنگ شروانن جنین یکین پاراستنا جنان یپجه درکت پشتیهاتی گوتن کو ملیتان دولتا اسلامی داعش نوین بین شر کوبانی چونکو بگوتن آوان اگر بدستی جنان بین کشتن او ناچن بوهشتی نال و درم همبری چتن همبری داعش شر بکن ریبرین سیاسیین روش آوادی بیجن اف بجداریا کاریگر جنان نبتن ریاکسون جهواتیا داعش را و تاوانوان لدجی کردان بلکو بنماین هزری و بیرو باوران هنه هتاکو اف بجداری ببد دیار ده افیا وقت میراسک الوی داره دابو آوکرن هیلی فکری دا میراسک دابو آوکرن جبوی درکتنا جنال وی داره وقت با آمده کاری بو
نه ج صفری دا بو با آمده کاریه کی وها در کتا صحنه و کاری بخوره خستن بکی و کتا وی فرق دا کود وی دمه دا جن خو خورد نکه بهیز نکه خوره خستن نکه خو نگهینه اصلا کو خوب بکار به خوب پارزی حتی خو نس پیره میره کول کلکه خو نس پیره وینا پاراسنا خوش بیا تنه را نهیل به وی زانبونه و جن درکت خوره خستن کر لگورا چند دزگهن میدیاین جیهانی یک جسی جه 50,000 شروانین یپگه جنن او جماره زیده بو پشتی داعش هریشی شنگالی کریو هزاران جنین ازدی دیل کرینو وکا کولین سکسی لبازارن باجارن عربان فرودین لدهریشا دجی کوبانی دا داعش برخدانک خورد دی جن لآزادية خا جارك جريال الناس نامه خا خدي دركبه وجارك دنجي حس كركو خطر هيا يعني دسبيكي فروتانا جني دركتيا لشنغالي دو قرني بيستاندا بيستو يكان دا هيرو جن وري فروتان جبو جني دفيدا ميدا تشتكي بر بالكيش بو زوزو جني كرد قبول نكر جبركو ريخستنك هبو اف رخصتنا جيرا مريراسا كيشتبو حتى كو اف هيرو نافي جني دركبي ام ببيجن رولك خابلي زيد هاوي سياسي دا بدريجاهيا ديروكي رولي جنان دقلك شورشو خباتن قلان دا هبويا لكيم جاران بآوايك راستو خو كاريگر دبروكن بيشين ين شران دبونا ريبرين يپجي دبيجن اگر سرکتنا شورشا روش آوا بجداریا راستو درستا جنایا دگشت آستو توایا بوارانده ام دفي باوري دبون كو شورشك جن كاربتي دبيشنجيتي مطلقه شورشك سر بكبي چما قال لك شورش قال لك ولا تدهاتنا باكرن لاف شورشني بانجام نبو مصر دجي بالي بو تونس دجي بالي بو العراق دجي بالي بو ليبيا دجي بالي بو هروها يعني تشتاهي لشتيكو فرق جوازتيا شورش رجافا كبي بيش او جرولاشن بو فافنا نتن مجال عسكري ده حمو مجال دندجي جنجي خاطر شت قاده خويا سياسي دبه شت قاده خويا جواكي دبه شت قاده خويا چاندي دبه شت قاده خويا لشكري دبه جن بدري اثبات كر كو اگر شورشك سر بكفي مطلقه غارانتيا ويگركجن د سیستمی سیاسی روش آواده جنی جه خو گرتیا او بویا هفسروک بتنشت میران رد ریبراتی کرنیدا و اوی بتر آزادیا وی مکم کریا حتا کو هر کس بچاوی ریزو حرمتی ببینا نوک شریکک کم دا صالات دمج او شركيج بو ديمقراطيه لد همان دمدجي شركيج بو مافيجنان وك ام دزانن لروجلات نافين مافيجنان نگلكي براستيه بتايبتي د جهان عربي ده تشتكي بالكيشه كجن مل بمل دقل مير شرب women fighting side by side with the men and they're fighting for their rights ازمونا جنين روش آوا و کاریگریاوان دشکاندنا بهسترین کومالا رادیکالا اسلامی داعش دا و پندا کردی بلند رادگرا او پندا دبیجا شێرشێرە چژن چمێرە ئەو ویە نێزیکی 2 ساڵان کو موسڵ کەتیە دەستە داعشی هەنجی ماڵباتên کورد لە باژارێ دژن دێن ڕاگەهاندن ku bi dehan Kurdan ji Musilê reviyane xwe rizgar kirine niha Kurdên Musilê hatine kampa Mabrukiya Serîkaniyê ku bi erebî navê bajarê Ras El Aynê vê raporta taybet de peyamnerê me Zana Ömer çû serdana ev kampê û bi penaberên re axivî هفته و 4 مالباتن ji Musilê reviyan û ser dirêjahiya 500 kilometrî di 26 rojan de bi qaçaxî derbas kirin û gîhane Rojavayê Kurdistanê. Niha li kampa Mebruka li herêma Serê Kaniyê hatine bicî kirin. Rûnixumandî û bi dengekî tije tirsa ji terora Daişê çîroka reva xwe ya xemgîn tînin ziman. ما يقدر على مكانية مشيان نبج بوداينا برا وچاوابه رينينه نها هزرك هي جو كسي گول ور مايا داعش افيك نراسته داعش خويايه مالباتين گوتين فر مالو ملكي خفروتنه هنتشتنجي نايفروتن خلق ايدي وستيانه لقيتها يعني ناس انه يوصلوني دفعت المبلغ من هن کس دیتن کومن بگینن ما پردان وان از گهشتم سینور لی ام بترس گهشتن ترس او بو کو کی تلوان دوران ببینه داویاتا کشتنه تو و مالباتاته والله مخاطر الطريق لا يمسكك داعش
خودی مترسیاری اوه گو داعش تبگروی سری تجی بکه مگلک زحمتی دیتن دهاتن آویده ده دباران و سرمایه ده دروش هزارو کادبینه بیچوایی لگوری کوچبرن موسلی گو هگر ریا درکتنه جو موسلی وبه و دو ساعتان ده موسلی والا ببه و جبلي جقدار داعشي لنامينن. احنا يعني كل الشعب الموصلي اللي موجود داخل الموصل هو عايش بمعاناة. همي خلقي موصلي دي روشك نباش تدجين او هما لبندا تشتكينا كل روشا وان باش بك. نها اگر دريك وبا جموصلي را دنيري دو دمج ميران دا كسك لنامينه جوان همولاتين كو تشتك دستي وان دانينه. روشا باجار موصلي جبو كاميريا ما تينن زمان و دبيجن گو داعشي سيفيل كرنا مرتال و روشا سيفيلان لوي دري پر خرابه. وين ماكو امان طيران وقتل وتفجيرات. چه آرامی نینه بالافر کشتن تقین و ترس هیا تو لسر جیانا خو بترسی لسر زاروک خو ترسی روش همو ترسه كثير يعني اغلب عندهم المواقع مالهم وان پرانیا جهن خوین بنگهین والا کرن دما کو بالافرن هوالبندیا ناونتاوی وان جهان بمباران دکن او نلورن وان او جه والا کرنو ایدی درباسی تاخن خلک سیویل دبن مالن خلکی دبن مالن مسیحیان ازیدیان وين كو جوان را دبيجن قاور مالين وان دبنو جخورا دكن بارگه او خلقي سيفيل جبو خو دكن مرتال مروفي مالبات موصلي ينگو گيهانا روجاواي كردستان باندورا جيانا دبن ترورا داعش ده لسر روي زاروكين وان پر دياره لنها لروجاواي كردستان گيهانا آراميه تنمايه پيديوين جيانه دوان كامبانده و داخوازي وان ورن بجي کرن هفته و 4 مالباتن جموسله جبر ترورا داعش رافيان و 26 روجا دريدمان لسر ترسا گورن گرتن سردست داعش و گهانا روجاوای کردستانی داخوازاوان گولفر نمینن و درباسی هرما کردستانی ببن یان دورن دن لعراقي زانا عمر دنگ امریکا کامپا مبروکا لباشوری باجار سرکانیه به پیشترچونا هزار رژیم سوری و ایریشان فروکن روسی به هزاران سوری جی وار خود دهیلن و بر بتخوب ترکیه و دهرن. هفته متوان یک بویج دلزانین کو گلک سیویل به آوای گرسی دبن دور پیش کردن حکومت سوری ده تنای کشتن. به هزاران سوری جه خود سرمایه تند چکرنه لباکور سینورن ترکیه پشتی اوج ایریشن حکومت روین. ام جبرای خارج طیب اردوغان دخوازن که کاریدور کی مروواهی وکه بلا اولجین و زاروکی ما بنره ام جتندوتیجیا ایریشن روسیا درون گروپک مافی مروان دبیجه که بکی مانی 10 کسن سیویل هاتنه کشتن به ایریشن اسمانی روسیا لسر حلب روژا دوشمه او کسن بریندار بون جبومبه روسیا بریندار bun. Sınırlarımıza yakın bölgede 30 bine yakın. نزیکی 3000 سوری جه خل نزیکی سینوری ترکیه چیکرنه. هلبت امی آلیکاریا برای خوی سوری بکن و بخیراتنا و بکن دماغو او پیویس به. جماره ندیارین کوچبرن ج سوری ولاتندن ج ترکیه درکتنه او چونه اروپا. گلک جوان لولاتن بچوکین روجاوای اروپا دمینن. ولاتن دولمندین روجاوای اروپا دبیجن کو او نما کارن کوچبران در باسی ولاتن خو بکن. Wir sind aber jetzt doch in den letzten Tagen ام دشوکه دانه لهر وساد ترسه دانه جزورا لهزاران کسان تکرن جبون بیان به تایبت جالی روسیه و سوريين جمالن خودر كتن د سرمایه دامانه برسینه او هندک جوان دمرن او اندمینن دوالات دا جیانکا هیچ تا خرابتر در باز دکن. Prisoners are routinely tortured and beaten. گرتی راستی زیده گاویان دبن و زندانین گلک پیز دا دجین بخارن و پیدوین ساخلمیه هجمارا بلند یا مریان دزندانین دا دیار دکت که حکومت سوریه برپرس لسروان کریاران و بتاوانین دجی مرووانی تینه ناسین. لیکولینر ناونتاوی روژا دوشمه راپورتک بلاف کرن تیدا ددن زانین که جده ما شر سوریه دست بکر چند هزار گرتی هاتنه بدار وکرن راستی زیده گاویان دبن و دزندانان دا دمرن. راویندوسکی دنگ امریکا تماشاوان دلال او بو برنامه ایرویا کردویزیون ام به هوینه کو برنامه بدله و بو ام لبندان نیرین رخنه و پیشدیار الوده هندکارم به ایمیل تویتر و روپلامه فیسبوک ها پیوندی ما بکن حتی هفته پیشی ما بمیننده خوشیه ده ببینیم خوشی دای بر باش باش